Koia kei te hikawe i te hāngi i te marae ki te taone nui. Me te aha, hei tā rewe Spraggan ko te timatanga noi ho tēnei kia te huri ake tātou. Kua māua te hāngi tūturu tuatahi ki runga wāpū. Hei whāngai tō tātou manuhiri, aha kōno he aha kōkowai. Ai rā kua huraina e te kihini Māori te umu hāngi tuatahi ki te wāpū o Tāmaki mai anō. Ko tahi te umu e rua ngā rua, rima rau katoa ngā hāngi rā atu rā mai. The old between the sack trick, Rima rau Māori e mate kai ana, e tahi mano rima rau haina mana e hoa. Nō reira, e ka whāngai te tini me te mano, nō reira, tino wai Māori e ngari, kei runga te wāpū tātai. Tuia ki tēnā he hia hoki no Spraggan ki te mahi ngātahi ki ngā marae huri i te motu ki te whakatū umu hāngi pēnei. I nā rā he tukanga toi tū ake nei, he iti ho te one me te wahia, ka whakaungia. Pai noi hoa tēnei uenei o ngā rua hei ako i ngā marae me pēhea. Ko ki te atu au i roto i ngā kaunihira, me pēnei mo te kai nei. Mo te food safety, nō reira e rua rau iau aki ane, whawhai ana me ahu pēhe ana tātou te Māori ki te mahi hāngi rua pēnei te pai. Kua toru marama ana he te kihini Māori e tū ana me te aha e aro atu ana te titiro kia māhora tia, te kaupapa. A tēnei tau kai ka hāri ki roto i te tai tukarau, hei a te rātau, ko te tūmanako kei roto o te Waipounamu, kei Queenstown, ki Wanaka Raini. Me te whakahau ki te iwi Māori kia ūtonu ki ngā tikanga take o te mahi hāngi. E ngaro haere ana tēnei tikanga, i wangini a tātou ko ngā steam cookers, ko ngā wera multi kai koka, kua tini hea te whakaaro o te Māori. Ki au nei he āhua māngere. Engari me hoki anō tātou ki ngā mahi o tātou tūpuna. Ako tonu o tātou mokopuna tamariki me pēhea te whakatakoto ānga tikai. Ko te pae tawhiti o te kihini Māori kia māhora te kaupapa ki ngā kokoru katoa o te motu. Kia puritia tonutia tēnei kai rangatira, haere ake nei. Te o Kiba McLean, te karere.